Itiket ko nga i-share tatang agsapa masarakan dito 1 Samuel chapter 30 verse 31. Chapter 30 verse 1 to 31. Ngumhaan ko nga basaan am amin dadzay. Dawatok nga agtamod tayo man ti panagkararag, and I would encourage everyone nga let us pray. The message ni Apo kaniya tayo tatanga aldaw. Thank you, Lord. Haan nga mailibak Apo Dios nga adu dagiti tiyempo iti biag mi nga agkapoy kami spiritually, physically, emotionally. Adamat ti gundaway Apo nga dumteng iti biag mi jay maawanan kami financially. Ngem Apo iti detoy nga oras as we learn your words manipud ti detoy nga chapter 1 Samuel chapter 30. Iti biag ni David. I pray nga itad mo Apo Dios iti understanding to all of us. And we will receive your words Apo nga adan iti ragsak, adan ti excitement. Katag-reflect kami Apo iti anyaman nga mensahe nga awatan mi tatanga gundaway. Kat kararag ko nga intunurumwar kami manipod iti detoy nga ornong. Manipod iti daytoy nga gimong Apo Dios. Saan kami nga rumwar nga isumutlaeng. Ngem Apo napabaro ti panpanunot ken puso mi, na-encourage kami. Apo napapudot kami gapo iti presensyam. Ket iti panagdalyasat mi ditoy rabaw ti daga, Apo saan kami nga day nalaka Apo Dios nga maabak. Ngem agbalegi kami. Bendisyonam ti tunggal maysa nga umawat iti daytoy nga saom. Itinaga na Jesus nga pumi. Amen and amen. Dito'y chapter 30, ada iti pakaistoryaan ni David dito'y hamot nga barbaro ni David nga dengdenggen tayo. Hindi siya bago sa atin. But ni David pinagsilusan ni King Saul matagal na panahon. Tama? Nabaybayag nga gundaway nga nagsilos ni Saul kani David because of the victory nga nakita ni Saul kani David. Sometimes sa buhay ng mga Kristiyano, mga believer, uray no saan nga namati, uray no namati adada itoy. No adada iti makakita iti victorismo iti biag, instead nga agragsak da, nagsiselo sila. Umapapal da. Kat kasi iti sitwasyon ni David. Ay ni Saul, kaya't nangapatayon ni David. Kat namin ano nga gundaway nga ni David intartarayan na ni King Saul. Kat namin ano ba't nga gundaway nga adati tiyempo nga mabalin mat nga ni David kat he will kill ni Saul. Ngam ko na ni David, apok isuna, haan ko dapat nga balson. Haan ko dapat nga anak dapat nga grace back. Uray anya ti aramido na kanyak. Many times aduti tiyempo ko mga mabalin nga agibalos ni David kat maabak ni Saul. Ngum tinaramid ni David, he always run. Itartartarayanan ni Saul. Aging gana nga dinumteng jay point iti biag na nga pagod na siya. Nabambanogon ni David. Awanon. Na-dry isuna, gapo iti panang tartaray na iti problema na. Sino dito iti mangitartaray iti problema na. Wino itartarayan na ti problema na. Di itartarayan di problema, pumigpigsa ka ba? Idi itartarayan di problema, the more nga dumagdagsan ti panagtaray mo. Yeah. So ni David nga kastoy, because of that, pagod na siya, dinumtangan di point in ijibiyag na nga he compromised to the Philistines. Nag-compromise isuna. It should be nga haan nga maki kuyog kadagiti Philistines because dagiti Philistines ngay kat kabusor dagiti Israelites. Ngam gapu idzay in mighty panagpasugnod kinkwana.
Kunan mainayon nakman laang ditoy, although amo na nga dapat nga haan nga isuna nga mainayon. But because of that situation, nag-ari kanya na dyan na intawan nga kasasaad na dyan na ki-compromise. Inala na ti pamilya na napanda nagnaod. Ija ayan iti place nga sinakop dagiti Philistines, ingana nga medyo in maduda ijay. In the Lord allowed, in palubos lata ti apo ni David. Tanamot nga tinatalian ni David, naipalubos lata dadzay. Aging gana nga in mighty gundaway, nga da David kung dagiti susoldado na, dinumtang je time nga anda makigubat, tigubatan na dagiti Ammonites. Irugiyo je chapter 27. Kat idi nga remorda David, kung dagiti soldado na remorda ijayan ti siklag, dajayan iti lugar nga nangi kabila ni David ti pamilya na, remorda ton darauton dagiti Ammonites, dagiti kabusor da. Ijaymot nga time, ijaymot nga time, ada dagiti kabusor, medyo adangay iti something nga napasamak, nga ijay lugar nga nangikabilan ni David kadagiti tattao na dagiti pamilya na, napan dagiti kabusor na, nga apan da pinuuran da nga syudad. Winasak da amin dagiti anyaman nga kayamanan ni David, agraman dagiti pamilya na. Pinuuran da dagiti buildings, nga haan nga amon ni David, nga kasi timang mangyari, iji lugar nga nang ikabila na kadagiti pamilya na. Tinarami dagito da nga kabusor ni David, handamot kat nga pinapatay dagiti pamilya ni David, but then inala da isuda. Nitawag tayo izay, hinustage da. Inala na isuda, inalan dagiti kabusor. Aging gana nga, idi sumangpoton da David, idi tumanawag dan iji nga lugar, apay nga agas asok da jay syudad. Kat dati no sumangsangpoton da David kan dagiti susoldados na, at dati mang sabat nga pamilya da agraragsak daan da embracen, no sumangpot ni David, at dati mang welcome home. Yung galing sa nagapoy di gubatan i-welcome dangam that moment, awan tinang welcome kanyada. Kat kunan dagiti soldados ni David, anya timang mangyari ditoy syudad tayo, anya timang mangyari ditoy ayan tayo. Agas asok mo tunon da ito nga syudad. Hamat nga di agas asok nga adat ti parparti unda. Tapno kunada kumaduoy diwat-wat. Ngamhaan ta sabali di asok nga makitkita da. So ginggana nga din manon da iji nga lugar, nagnervyos ni David, nakita na apay awanan mo ton, they cried so much. Nagsang-sang-sang-sangit da, aging gana, basahan niyo chapter 30, aging gana nga awanan ti maisangit da. Nagsang-sangit da ti kastalaunay nga sakit tinakam, apay din nangyari, nga naawanan di pamilya na. Ti amo ni David, natay dagiti pamilya na, kung dagiti dadumapay. So, dagito'y da nga tattao nga kakadwan ni David, adati panunot da, nga patayon daw inubato-batoon da ni David. Gapo ko ni David, na awan na di pamilya dagiti kakadwana. Kasi ti plano da. Pinabasol da amin ni David, to the point awanon ti pag-alaan ni David ti pigsana, awanon iti mang comfort kinkwana, awanon iti mang, netawag tayo izay, awan ngay iti, makiannamong kinkwana. Talaga nga is-iso na laang. So, ti plano. Patayon da ni David. Ngumamuyo kadi. So nga daytoy ti theme tayo tatanga agsapa. Finding strength in God. Sapulon tayo ti pigsa kini Apo Dios. Ni David, amuna ti sitwasyon na nga he is a child of God. Amo ni David nga taudak ni Apo Dios, tinmaliwasak lang. Parang naglaylo isuna or nagbackslide. The word kano nga backslide, haan nga proper nga term kadagay naglaylo lang nga haan nga imay nga kigimgimong ti 5 years. Kasi naglaylo de spiritual tati backslide ultimatum, tinalikudan na ti ultimatum nga pamati na kini Apo. In-cancel na. Ngam ni David, in my spiritual nga panagkapoy na. Nagpasugnod iso na ka ni Apo Dios.
So dito'y nga turning point itibiyag ni David, nga awanan da di pamilya na nga kasta, awanan planon da giti kakadwana, patayon da ni David, batuon da ni David. If you are in that situation, anyati aramidon tayo. No kaya ang gagawin natin? Pabasulon da kamin si kagamin. Si kagamin, Kylie. Nuhaan ka ko mga nag-step out. Parang gano'n, adati pabasulon da. Amuda nga awanan, ti amuda natayon dagi jay da nga tatao ni David. Kandagi ti pamilya ti kakadwana. So ni David nga kasta, awanon inagsangit ti kastalo na intod na da jay pigsana nga nagsangsangit gapu ti kaawan dagi family na. And to that point, number 1, finding strength in God. Number 1 is because His eyes are always upon us. Ije verse 6, kunana, further David was greatly distressed because the people spoke of stoning him. For all of them were embittered, talaga nga kagurguradan na sakit tinakamdakan ni David, each man for his sons and daughters. But David felt strengthened and encouraged in the Lord. Namati ni David. Ngam itidaji nga pinakapunto itibiyag na, nga awanan ti mairwar na nga strength na. He remembered God. Nilagip na ni Apo Dios. Kat gapo iji panang lagip na. Kunana, but David felt nariknan ni David da jay pan nakapapigsa, kan pan naka-encourage nga naggapo kan ni Apo Dios, because God Himself kita ti sitwasyon ni David. Uray no nagkurang ni David iti imatang ni Apo, still da jay mata ti Apo si kikita ko ni David. And all of us, uray no anya ti sitwasyon, uray no anya ti pagkurkurangan tayo, agbasol tayo man kini Apo Dios, the eyes of the Lord is always upon us, are always upon us. Kitan tayo ti Psalms chapter 102 verse 19. Kunana, for He looked down, kunana, ni Apo si kikita, manipod ijay nga to tantanawagan na ititunggal may sa kadatayo. For He looked down from His holy height of His sanctuary. From heaven, the Lord gazed on the earth, death. Next verse, 20. To hear the sighing of the prisoner, to set free those who were doomed to death. Kasyay ni Apo Dios, banbantayan ni Apo Dios ti kararwa tayo, madaydayaw ti Apo. Banbantayan ni Apo Dios da tayo, no sabalit ti pagturturungam, the Lord will allow you, ngam, always nga adati consequence na dadzay. Still the Lord will allow you, but the Lord will say, wait, you will see the consequence. Iti pa nag-disobey. Ngam da disobedience tayo, it does not mean nuhaan mo nga talyawan ni Apo Dios kat saan da ka nga pagan-ano ni Apo. If we disobey the Lord, kat into na agsubli tayo kinkwana, ni Apo si uuray nga kang kanayon. So da dinangyari ka ni David, nya? Nabiru ka na tipigsa manipod kini Apo Dios. Gapuna, tati mata ni Apo, si kikita ititunggal may sa kadatayo. Marik na tayo da dyan na indaklan nga ayat ni Apo, Diyos uray no nasusuwang tayo no maminsan. Agaramid pa lang isuna ti pamayan, tap no ma-recognize mo isuna. Kat saan tayo nga urayon. Nga dati dakkel nga mangyari sa tayo tukuna nga ay Apo, sorry. Nakigtot ni David, iti dadya nga sitwasyon na nga awanan, makita na nga rupat ni pamilya na. But God allowed that situation for a purpose. Number 2, finding strength in God, because He will reveal to us to understand our situation. Agsangsangit ak dirabi dito, i-prepare ko na ito ita. Ayo, kaslangay nga i-compare ko the situation mi nga. He will reveal to us to understand our situation.
Iji sitwasyon ni Pastor Jan nga agpaiso. Agpaiso jay kunana, idi hangan nakastoy iso na palalo. Very sensitive iso na mair-irita, nalakang agong ungot. Gaputan nalakang agong ungot ay no daduma agong utak mo't Kunak adi ay sikalang di amuna iman ungot kunak adi. But you know, nihapon Diyos, ipalubos na dagiti banbanag iti biyag tayo for us to learn something. Kat iso na nga mismo, from His mouth, His testimony, nasursuro nati aginjur. Hanon nga, tatat di sitwasyon ni Pastor Jan, inside our family, han nga kasla idi nga basit lang kot agungot. Mapasangit na pa, dagiti bubulog. Ngam tata sa anon, nabaliktad, iso na ti maong ungtan. Ngam handang agong ungot nga awan gapgapuna. Papa, han nga mayat deta, no handang, ay! Iti dito nga sitwasyon ni David, basaan tayo kadida ito Verse 7, Then David said to Abiathar, the priest, ijay, the son of Ahimelech. Ahimelech, kasla taga konsamot da ito Sino di agsao nga, adati hihihina. Bau ko? Haan? Pingad. Ay, basta, kasla, ay himilik. Apa gawin nga ay himilik? Kasla taga pingad. Siguro ito yung maan. Naga na lang dito The son of Ahimelech. Kuna ni David, kani priest, kani padi, kuna na, bring me the ephod. Ephod kita niyo, taga kwadrito Taga kiyangan nga, ephod mo. Ephod. Dito'y ephod nga dito'y, may sa iso na nga gamit, when no cloth iso na nga usaron dagiti priest, nga adat isim-simbolo na dadzay. Ngay nga isuot da. Kaguna na, bring me the ephod. Abiathar brought it to him. In verse 8, and David inquired of the Lord. Tinaramid ni David dito'y ephod nga dito'y insuot na. Kadagito'y da nga panawan, awanan ti ephod nga usaran. Ti aramatan tayo dito'y tumang tayo. To kneel down and pray. Inaramat ni David dito'y ephod, nag-inquire kini Apo Dios. So every time nga saan tayo nga mauawatan, ti sitwasyon tayo itibiyag, yung mga times na hindi natin naiintindihan ang ating mga situations, let us kneel down, inquire the Lord, ag-inquire ka ni Apo Lord. Anya ba ano ba ang gusto mong malaman ko? Ano ba ang gusto mong maintindihan ko sa situation kong ito? Ano ba ang gusto mong iparating sa akin? So David inquired kini Lord. Kuna nakas ano nga nag-inquire ni David kini Lord no anya ti aramida na kasi that time the people adati plan da to stone David but batuon da isuna. Ngam ni David aside from the ginapapigsa isuna gaputan ni Apo Dios in palagip na nga ni David kat anak na isuna. In may ngay dadzikwa in may nga dadzay panunot ni David nga, I need to inquire the Lord. Hantay nga baybay, anti sitwasyon tayo nga bay, ana taglabas. Inquire the Lord. Amo pabasulon ti pamilyam. Amen. Ag-inquire ka ni Lord. So ito yung ginawa ni David, nag-inquire ka ni Apo, kunana, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Anya ti aramid at gamin, idi nga ada David ija, idi pasalog na kasta, apandangay, adangay ti na nasabat da, nga may nga tao, may sabat di ay, kita niyo kadi. Ngay nga, kadwan dagiti kabusor, nga nabati, apay nga nabati, tanagsakit, kat di jayhan nga nang nanganti 3 days or 4 days, kat pinakanda gay soldado ni David na papigsada dyan nga nabati nga kabusor. And then iso na gayam in prepare ni Apo tapno matulungan ni David ije nga dakkel nga problema. And then gaputan ni David nag-inquire kini Apo Dios. Here comes the answer.
Kat idi nga kasta nga nakita ni David pinakanda inasikaso da. Kat kunada ito'y adipon. No ibagakin ka iti ayan dagiti pamilyam. Ikarim iti apo a Dios mo. Nga sa anak nga patpatayon kunada ito'y nga nasarakan da nga kabusor. Nga maandan nga naging kabusor. Kasabuat dan. Inbaga na. So idinapan da David nga kasta ije nga lugar. Gaputa in kari ni David. Nasarakan da dagiti da nga tattao ni David. Kun dagiti tattao dagiti pamilya dagiti kakadwana ije nga lugar. Isu nga kahit ko nga ipinpoint ditoy. Kuna ni David, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Kamatok ba dagitoy da nga kabusor? Barbarong kudpay. Kuna ni Apo Dios, pursue them. He answered, you will certainly overtake them and succeed in the rescue. Dahito ti kari ti Apo, because ni David nag-inquire kini Apo Dios through the jenga ephod. When we inquire the Lord for us to understand our situations, kneel down. Hanga ni pastor ti papanam nga kanayon. Although you need a pastor, sugarot ti usar. Amo kayo bagbagaan kay ngom umay kanyami. May kayo lataata, ag-inquire tayo amin kini Apo. Ni. He will reveal to us to understand our situation. Tapno uray da kami, makaadal kami muta. Yeah. So kastoy ti inaramid ni David, nag-inquire umun-una kini Apo Dios. Nagdamag kini Apo. Ta itinapalpalabas, buko dun ni David ngayon programa itibibiyag na without the intervention of God, and the Lord permitted them to do. Ngum itidadyayan nga na awanon ti amon ni David nga aramido na, isuda jay dinumteng di kadadakkelan nga tragedy iti panagbiag na. Inin sana sinubli ni Apo. Nag-anos man ni Apo Dios. Hana ko na ay gunggunam, apay gamin nga, datayo nga tao, nalaka tayo nga agibkas tikas jay. Handak ngamin nga dengdenggan, kuna tayo. Agnakam ka, kuna tayo. Kat ay mabalin man ang akon kuna ni Apo, just that we do not know, but I can see here is the love ni Lord. Dakkel. Amen. Di ayat ni Apo nagdakkel. So kita antay do jay, di point nga detoy, the Lord will reveal to you ti anyaman nga kasasad mo uray tatanga gundaway. Ang kayo nga agdudumog, adi ay da pagdadaanan niyo. Inquire the Lord. Yeah. I-reveal na, ibagana, ipariknana, itod na ti understanding. Tapno iti kasta maawatam nga ay isungan ni Lord in palubos na nga kastoy addagayam ti kayat na nga isuro kanyak. Like yung testimony ni Sister G. MacLean. Nangagyo di ay? Maririribukan gaputahan na nga i-release na jay iduldul-duli na nga kunan ti Apo itigtignay ni Apo nga i-release na. Kat maririribukan. Ngumidi nga in-release na, ay palalo tiragsak na, palakpakan tayo ti Apo. Tani Apo Diyos, san nga glastog dahil sa una. When we obey the Lord, complete happiness, itod na. Maraydayaw ti Diyos. Na-experience mo dito, di nag-speak ak na Santa Maria, the district women. Apang ko lang sa baton, dagi ubing taumay da GNT venue, kat ada kumamkamat. Ngani nga malpas na dyan nga event. Pwede ito'y agsang-sangit nga kumamkamat. Nga nga ti, anya nga ta problema na dito, isagsaganak, anya nga ta answer ko, na ta problema na dito eh. Kut idi umaykot, inagaman na di imak, naggul-gul nga, kwarta nga, amo pa no, baka kakaot de, kut, ihin kakasta na, pastura, kuna ni Apo Diyos nga, itod ko kaniyam dito, kung kuna na, naisang-sangayan dito ya. Agsangsangit pa eh. So, inarakop ko dahil inkararag ko. Inkararag ko, sa anon nga agsangsangit, agis-isam. Makapasangit gayam, if you are in trouble, no, ang kang agtulnog. Hallelujah. Iso nga kasyay, niya. Kasyay ni Apo Diyos.
Di kalman manan. Hangkay apalan, I am just sharing. Rumor kami nga sa nalpas di event, I preach the word. Din ko na, adati sinmarunong nga payungan ka man. Kaya ko, ayo, kunana. Alam ko na ita, di man interes. Kunana kasi, niya pa sa di man interes, abuya. Nabayag gayam nga kayat na nga itod. Ngamana nga maito-itod. Kanyak siguro pay nga siyak tinang itodana. So, ada dagiti lesson in our lives. Ano yung bago? Piyakapay. Han. Adamot ti tiyempuyo. Amen. Han lang nga iji nga area. When we obey the Lord, nga kasta nga talaga, i-reveal ni Apo Diyos ngay, tapno mawaya-wayaan ka. Because ni Apo, nakayat nga kitkitaan dagiti anak na nga maririribukan. Dahil ti promise ni Apo, thank you for that good amen. Han nga ulbud ti sao ti Apo talaga. Yeah. So nga, the testimony ni Sister G. MacLean, mayat dadya encouragement. Kat into no i-release mo adagayam ti dakdakkel nga isang put ni Apo kitam full house agkat katawa aklang takunan ni Sister G. MacLean nga jay kalkalapaw tayo kunat ay bakun adin kalapaw di manisyon. Hallelujah kasi kanu gamin ti igurot. Antay agkapi jay kalapaw kunat ay Apo ta dakdakkel gayam ti balay na. Kunana nga kalapaw. Ayagin enjoy tayo dito yung word ni Apo. He will reveal to us to understand our situation. So we need, kakabsat, to inquire the Lord. Ag-inquire ka kini Apo, ta iso na ti complete nga dictionary, iso na ti complete nga commentary to provide you the right message, to provide you the perfect answer. Amen. Madaydayaw tinagan ti Apo. Then David said, kuna nagarod ka ni Abiathar to the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Abiathar brought it to him in panna. And David inquired of the Lord, Apo, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them. Kuna ni Apo, sige, kamatom isuda. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Kamatom ka di isuda, adad talahaeng gayam nga insasaganan ni Apo isuda. So bagam takaabay mo, nga, overtake. You will recover. Amen. You will recover. Dagiti anyaman nga tinakaw ti kabusurkin ka. Just inquire the Lord, and the Lord will give you the understanding of how you can recover. Sino ditoy, itimang ko na nga adu ti loss na. Adu ti napukaw mo ba? Tanungin mo yung katabi mo. Adu ba ti naloskin ka? Adu ba ti napukaw? Adu ba ti at anya tawag na dadjay, adu ba ti nakabangkrapam? You will recover and understand the word of the Lord. Now, inquire the Lord, and He will give you the understanding, the wisdom for you to recover. Dagiti nga pinukaw, dagiti nga napukaw, because Satan can steal your blessings, but God will give you understanding, and you will recover. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo. Ay patso niyo, ada dagiti blessing ko mga umaykin ka, but the enemy, the jikabosor, they tried nga itrap the nga blessing nga umaykin ka, because never iti plano ni Satan nga makita da ka nga naragsak nga mabinbendisyonan. Only God. So the devil will try to steal the blessing and prepare ni Lord kin ka. But if you continually obey and inquire the Lord, you will recover. Madaydayaw ni Apo Diyos, if you lost the joy of serving the Lord, you will recover. Amen. You will recover. Amin tayo, because God wants us to see nga umababanti ka iti panagserbim kin ni Apo Diyos. Number 3 in last, finding strength in God alone. Because the Lord has prepared our victory. Amen. Ni Apo Diyos insasagana na. The program ni Lord ijibiyag ni David at that moment. Nga ti amon ni David, they lost all his families.
Ije nga time, duwa ti asawa na. Ngayon yung questionaran, di jay tatatang ko mo nga sungbatan, idi diay. Ngayon ko na nga, mabalin ba di duwa di asawa na. Kunayan ton, ay, agure ka, agpiliak pa iti maysa, wag ganon. Bad yun. So dahitoy, ni David nga kasta, medyo nagparigat pa'y. By a month tapno ada ikasta na nga ag-inquire kanya kuna ti Apo. So, idi nga nag-inquire nga agpaiso ni David. Nubasaan nyo di istorya na. Talaga nga adda jay lang gayam. Dagi jay pamilya ni David agraman dagiti kakadwana. Indagiti kabusor ni David, adda jay may nga lugar, agraragsak da. Agiinom da, agbabartok da, agkakatawa da. But idi sinmangpot ni David nga kasta agraman dagiti susoldado na, ay wait, idi nga mapandagaya man, adada ji karayan, nga karayan da jayan, kita niyan to lata di tatapno, degas tayo mangbasa. Gapo ti bannog, kasi 600 ti soldado ni David. Gapo ti bannog dagitoy da nga 200 soldiers, nagbati da ji waig. Wala kat, nabanno-bannog ay, baka numapan tayo manon kat awan. Ang kung nga kaya nga mang ibagkat di sakak, binakasday. Naiwan yung 200. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang mapagod. Yan, okay lang mapagod, huwag ka lang matulog. Afikat katawa ka, pastor dyan. Okay lang mapagod, huwag ka lang matulog. Agres ka lang. So 400 soldiers simurot ka ni David. Idi apan da siya ti lugar nga insuro da ni kasabuat da, nakasama da nga kabusor, adda nga agpaiso ijay. Huy, nag-i-imagine ako. Adda nga agpaiso ijay, agraragsak da. Siguro, in-enjoy da nga ijay, inala da nga kayamanan, kakarnero kas kadaan yata nga nagtatabangan animal. Ilitsun dati da duma, pinikpikan dati da duma, agha-happy-happy da izayon. So they do not know that David and his soldier will arrive. Idi sinmangpot dagiti soldado, ala, nagrugi itan ti laban. Ano ti nangyari? Nangabakda, naabakda. Victory. The Lord has prepared the victory itibiyag ni David because David found strength kini Apo isu nga adati pigsana nga napan ng kita iji pamilyana. So David recovered his family. Wow! David recovered iji pamilyana nga inala dagiti kabusor. Isu nga agyaman tayo ta, we have always the privilege to recover. We have always the privilege nga maisublikin ka di parakin ka. Dapat iparakin ka nga dapat. Amen. Sinaor da ka ba? Manuti nakapadas dito tinasaor. Handay baga nga siya. Maawatan di ay. Sinaor da ka. Inbis ko mga ito da di parakin ka. Inala da. Anihamutan. Malagi pa yung testimony ni Manungdong nga insang-isangita na. But the Lord will allow us to recover all those blessings because you are a child of God. I am a child of God. And we deserve na yung mga kinuha ng ating kaaway, maisubli sa atin. Amen. Praise the Lord. David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Kunak manon, 2 wives, hindi yan hanga mabalin ti 2 wives tatta. Ilang panahon de for a reason. Natin alam yung tunay na explanation, but we will inquire the Lord soon. Amen. Anong iniisip nyo dyan? Next verse, 19. Nothing was missing. Ibaga na dito'y awan ti uray maysa nga napukaw ije pamilya ni David, pamilya dagiti kakadwana. Young or old, boy or girl, uray mat ije kakadwa dagiti kabusor niya, talaga nga nawasak amin.
Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder of anything else they had taken. David brought everything back. He took all the flocks in herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, "This is David's plunder." It is an encouragement. Iti dito yung gundaway. Okay lang mapagod. Ibagamanan, natakaabay mo, okay lang mapagod. Huwag lang tayong matulog. Just rest. And you will be strengthened. Mapapigsa ka. Rest in the presence of God. Haan nga rest in peace, Rest only in the presence of God. Umay ka kiniapo. If you're apart, pasut ka dito nya. Ano ada di sitwasyon nga kaararnim dito sitwasyon ni David. In mabalin nga amamin tayo. Ada dagiti tiyempo iti biag tayo nga kastoy. Pagod na pagod ka talaga. And you need to take a rest in the presence of God. Met the worship tayo tatay, I love your presence. Let us love the presence of God. Because the presence of God, it brings healing to our soul. Kung pagod ka na sa buhay, always remember, ada ni Apo Dios nga mangkit-kitakin ka. Kaya't iti Apo nga ag-inanaka iti presensya na sabali ti pag-inanaam. So nga I will encourage everyone, pressure ka iti ministry hanggang umadadayo. Apay, no umadayo ka, sabali ti mang sabatkin ka. Kung lalayo ka sa church, if you are tired, kung nape-pressure ka sa mga ministry, sa mga gawain, work mo, do not run. It is sa dinuman, but run in the presence of the Lord, and He will strengthen you. Madaydayaw iti Apo. My conclusion is, Psalms 119 verse 28. My soul is weary. Ni David manon daytoy. We need to admit, and I need to admit also, umay ti pan nakapabannog kada tayo, mabannog tayo. Di reflection ko dito yung ngayikot ko. Numaminsan, kasi kasto iti sitwasyon ni David Kasla iso natin ang ilablaban biyag na. Gapo ko ni Saul. Kasla awan ti kakampi ni David. Awampay ti mang ibaga nga David, okay ka lang ba? Mabalil nga iti sitwasyon mo, awampay nang pakpakumustakin ka. Brother Elidio, kumusta ka? Okay ka lang ba? Kumusta ti sitwasyon mo? No awan ti kasjay. Or, no ada ka niya tayo na agururay tayo iti, we are waiting for someone to encourage us, pero wala pala. Numaminsan ag-apos tirikrik na tayo. Ngam, di tayo gayam amo, nga kaniya tayo matlaeng, tipang sapulan tayo, ijay strength tayo kinihapo. Ni David kasto iti nangyari kinkwana. Awan ti daduma, nga nagapuana da nga pigsa, nga naggapu kini Apo, no saan nga dajay kaniya na matlaang nga mismo, because he realized that his God is a God of love. Kat ijay isuna nga napapigsa. Do we need the strength from the Lord? Sometimes, urayam ti kabsat mo, I need an encouragement. But nobody. Awan. Mabalin nga urayon da kami to give you an encouragement. Ngam saan da kayo nga maabot? Han kami nga makapan. Hami nga maibtad. God allowed that to you. Nga da jay strength mo, you will recover in yourself matlaeng. Because you will remember the goodness of God in your life. My soul is weary.
Let us admit that. Tisusi dito, let us humble ourselves before God. Kunam, Apo nakapuyakan. Apo na ibus ti pigsak. Awanan ti luwak nga rumwar dito'y matak. Dry eyes akon. Awan ti rumwar nga luwak tapno isangit ko lang kuma. Strengthen me according to your word, kuna ni David. Papigsahan dak Apo. This is good kay David dahil siya ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Idi inmay da nga tragedy, rigat ije biyag na, je word ni Lord, buhay. Ije espiritu ti Apo, makikum-communicate ije espiritu ni David. In even us, you do not know that the Spirit of God is communicating to your spirit. You do not know, we do not know na si Lord pala gumagalaw sa atin, sa ating likuran, sa ating harapan, preparing you to recover. So what we are going to do is continue to find that strength from the Lord. Tumakder tayo, amen. Let us have this time. Let us have this moment to say to God, Lord, strengthen me. Papigsaon ti tumong ko Apo. If you lost your effort in your life, if you lost your prayer time, finding strength in God alone by kneeling down, kneel down ka, ginkwar ka kanya Apo. Open your heart to God and you will say to Him, my God, strengthen me. My God, empower me. And the Lord will hear your prayers. Pakikinggan ka ng Panginoon. And the Lord will say, my son, my child, you will recover. Recover right now. Maybe the Lord is saying you right now, anak, bumangon ka. Hold on. Hold on. This is your moment to recover. You deserve to be strengthened. You deserve to receive the strength that comes from the Lord. And if you want to recover right now, come closer to Jesus. Come closer to Jesus. Ada ti altar kakabsat nga umayan tayo to kneel down and seek the Lord. Kunan tayo kini Lord, Lord, I need you. We can find this strength from God alone. Hallelujah. Oh yes. Come closer to Jesus. Come closer to Jesus. Kunam, Lord, I need you. Uray na kayo nga naka-tune in online. You can kneel down and seek the face of the Lord. I choose this, oh God, how I need. Come closer to Jesus. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Oh, I need. Hallelujah. Oh, I need you. Every hour I need Pray to Jesus. you. Kausapin mo ang My Panginoon. one Hallelujah. defense. Kausapin mo ang Panginoon. Talk to Jesus. Pour out your heart to Jesus. How I need you. Hallelujah. Kausapin mo si Lord. Oh, I need. I need the strength. Oh, God. I need Yes, Jesus. you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. I invite all the leaders to please come and pray. May kayo man kakabsat na leaders to pray for them. Hallelujah. Whether Persian, Sister Lord, I need anong dom you can come and pray for them. Hallelujah. Mabalin kay latang may dito sa kawanan kakabsat. At may tayo to seek the face of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. every
yes. Hallelujah. Talk to Jesus. Kausapin mo ang Panginoon. Ibagang ti amin na mo. Anyaman ti struggle mo, tata. Every hour I need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. I need thee. Oh, I need you. In every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. I need you. Oh, I need you. Yes, Jesus. Every hour I need you. My heart defends my righteousness. Oh God, how I need you. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Da kayong ada din talikod. Mabalin nga gayam kati kadwang partner mo katag kinararag kayo. Encourage one another. Kapsat at recover ta. Don't give up. Kapsat, you will recover. You can find strength. Masarakam ti sa akin ni Apo Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rabashakarabaka. Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. And oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. And oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. And oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus.
liwanag that can hinder us to come closer kini Apo Dios. Babalin nga, paulit-ulit deta past life mo nga ipari-remind di kabusor kin ka. But always remember, if the devil will remind you of who you are, you will remind him of his future. The devil is already defeated. You are victorious in Christ Jesus. Nagpalegi kan kabsat. Nagpalegi tayon kakabsat. Itinaga na Jesus. By His grace, we recover everything. Na-recover tayon, and let us keep on holding that. Hawakan natin maigi. Let us be strengthened by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord God.